roi try se sin pat ngai play pi baro kerteng ke badem portam ke jung jisu te da pila shim mi kini ki do wine sumun menta pila shim kini ke do wine pynjah Ñiuhlieh kay rap shisha te le se pila shim ye kini ke shampoo makani ke shampoo ru pi dan kam bahaban shim makan ki akloi ke Ñiuhlieh nama lada pi tak da gani ke bom dan chemical pi tak sagi shampoo chemical kan no merap kloi re te pila shim kini ke snat pila shim kini dawai ketha lane pila shim henna lane pila shim ki powder yong te kemut lada pila shim ki dawai ki bangi ngi penmi te pile kumno te ngala tho nem dan gitu ki sticker kumno pendan kam sakwal hang new number te nai call re sa shondur kan ye kini ki dawai onda pila shondur kini ki dawai te sa send ha WhatsApp ong kong nganta kumno yini ki dawai tengala send be di video balengkon te kumno pin pendan kam te lada pile tikna pin yo be hi ke jingkhia bat usnyu jong pirun jong kloi ba pet nga dang shudep kap menta sau banai hadu hatung kham hatui ai te tang sau banai ula jrong ba te kai rap ben jrong kloi usnyu bat usnyu ru u bes ula itnat ba ula jrong te tang bai keni ke wei kan mau lada pi pat penat usnyu ne balai pi pat penat usnyu dei ba pi ken ther lane pi sat hapor badang ji usnyu lane pi klan da katawel ka ba te dei namar kata kadaw kan usa pat penat usnyu jong pi te keni ke snat pi haban shim be lada shim umphniang mi usnyu lane pi shim umphniang pynjah Ñiuhlieh sat choda kani pi haban pen kluj bet ye kani ko umphniang nama da pen kluj kan mentoi ko umphniang mi usnyu le hap pen kluj bet umphniang Ñiuhlieh ru da pi pen kluj kat kam kloi ha jaga pen khia arsnem shisnem pila khia tele tikena kan pen khia tel da pis ngolut ksan palat banta lut kini ki benta bar khot ta tang arsin stio ki benta bar khot man kasngi ta betang kini ki dokli kum tun ta betang kini ki dokli te kemut kan nom lut ksan rken te data ru pita be ha kerteng jong uji sun te pen sakhia be hi ken te ta be man la kasngi sau sin stio te sa slek kli pada kini ka shampoo ka ba ngi la pen mi te ngan sepatai company ya ye pi da pila yo ikini ki dawai te sa shu WhatsApp be ha new number juni ken